kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Apay kastaman ng interaksyon mo si Kamarife. Nakitam lang nga gil-ilag ti tao. Awan trabahom itaya. Awanan nalpas mo ti kontrata may. Kat, saan ka nga agsapol iti sa bali a pagtrabahwam? Aginanaak pa'y mo't ay nawaw kamit. Kita tama nga numatawunan tumanunday ta nga inanam. Relax ka kadilaang bakit? Aywan gayam, di mo liplipatan ti agsak daw. Naibuson ti danom a mainom. Noy si kalatan ti agsakdo. Ay nawaw, isungarog nga ibabaon ka taada ti sa bali nga aramidek. Nalagip ko nga dagahan ti ibaga ni nanang kanya kita. Isa o mapanak man ni balayda. Rason mo man day tan, tapno di ka maibaon. Anya a klase ka nga asawa. Si kamanin ti agsakdo, Mare. Mabagkat mo, aya. Kapilitan amare. Awanan inuman may, ngam nakarelax latamat ti asawak. Ibaon mo mat ngamin, Amare. Ay na mare, inaramid kunday ta, ngam saan mat nga rod ang maibusan iti rason. Tunggal ibaon ko, ibaga nang ada ti lakad na. Wenno saan, ada ti sabali nga aramiden na, uray awan mo't kaday. Ay, una yan, day nga asawa, Mare. Talaga asaan ang mapangnamnamaan. Naku nampay mare, maasarak nga ruden kang kuana. No siya klaang ti asawa na. Nabayagan a pinanawak day tamare. Naimbagan ka tamaano sampay laang. Anya ti umayo ibaga nanang. Agsapsapol ti kaaruba mi iti agdalos iti kulungan ti baboy da. No nawaya ka, si kakuman ti mga ramaid. Isupay ti itid na atangdan mo, anak ka. Ay nawaw, awan ti oras ko ang makitangdan nanang. Kasano ko mga awan oras mo, kat na ibagam kanyak ide nga awan trabahom. At dati sa baling aramidok ita nanang. Ay, no siyak ti sika, mapankakit din. Sayang dayjay, isumo laang awan aramidom dito'y balayo. Naranaan nyo laang ang madamati panaginanak nanang. Kinapudno na. At dati planok apapanak inton madamdama. Anya? No sino man day ta akarubayo, ibagayo nga awan ti wayak nga agdalos iti kulungan ti baboy da. Agkita dalangan iti sa balay. Saan nga imay ni nanang dito'y balay itay aya? May matkat. Ay nawaw, imay magayam. Apay nga adda kapay laang dito'y balay. Sa dino kumapay, ti daddo maapapanak. Ay katmapan mo dalusan ti kulungan nga ibagbaga ni nanang Imbagak ngagkita dalangan iti sa balay. Anya? Adda nga binti papanak inton madamdama bakit? Tunggal adda maibagang aramidom. Adda ka na yung tirason mo. Kat gagangay na Igagagaram samot tanday ta. Ay no, saan mo't bakit? Talaga laang anaira na abisi Una yun, di ka mutan maibusan iti rason. Nang yagak iti basit a grocery para kada kayo nanang. Ay, agyaman ak una, yan akaw. Asino nga yan tinagdalos iti kulungan ti baboy ti kaaruba yun nanang. Nililya, titinangdanan da. Sayang dayjay, isupay kumapakitang danan nila kay ko. Kumaangam saan mo't akayat ni Ramel. No siya, saan kumot akabailan nga aramidon. No dadduma, kat kasla rason na laangan ti dadduma nanang. Naku nampayan ako. Kastamot laang tinadlaw ko iti anak ko. Tunggal ada maibagang aramiden na, kat bigla kanumot nga ada tilakad na. Wenno saan, ada ti sabaling aramiden na. Igagara na pa yan ti rumwar, tapno saan laang ang maibaon. Naimbag nga aldaw mo, Marife, anak ko. Da kayo magayam tatang. Di yung maimbagbaga nga umay kayo gayam ita.
Nilakay mo ti gagarak anak ko. Adda ka day? Awan tatang, rimwar mo't itay. Sa dino tinapanan na? Iti ayan ka no tigayim na. Ada ka di masapal yung kung kwa na tatang. No kaya't nakitang danak ko ba? Parikot mi ngamin kinanang nyo ti kanal ije balay. Nang runa no kasta matutudo. Kasaritak to nilakay ko tatang. Wan man anak ko. No kaya't nakat mapanlata ije balay intong Sabado. Wan tatang, awan pa'y mo di ti trabaho na dayjay. Okay nga rod. Agawid ako. Kasigurado nga urayan ni nanang nyo ti mantika nga impakatang na. Saan kayong agkape tatang? Saanan anak ko? Inakod. Mapangkakanuman iti ayan datatang inton Sabado lakay. Anya taramida kijay? Isimpam kanu ti kanal aparikot da no kasta matutudo. Ay sos. Ne, apay akasta ti sungbat mo? At taramidag mo sa bato bakit? Anya? Saan ko masango ti mapan ijayan datatang? Tangdanan da ka kanu ni tatang. Oray tangdanan na, kat awan lata ti oras ko. Tunggal ada ti ibagaming aramidam. Ibagam abisi ka. Ngam no awan ti iparamid may. Day talaang mo't agil ilad ti aramidam. Basol ko pa ita. Itayming yumat ngamin ah. Ay nawaw. Kasano nga itiming mi? Nagadumot arason mo. Kunakman no ada ti aramidin nyo ita. Ag-text dan to kanyak no matuloy kami, bakit? No kasta, saan gayam asiguradaw? Diyak manam mo ka nagijay at tao. Di da maawatan no maminsan. No napankalata ko maiti ayan ni tatang, dinalpas ko mati iparamid na kang ka. Uray pala ang ti-text da, bakit? Dayta ti jak kayat kang ka. Di ka agungot ah. Asino ti saan ama kaunget no kasta lang ti kabalay? Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga itiming yung amin. Ti ibagam kiday, di mo kayat nga aramidan dagiti ibagbagame, iso akasta. Nagrigat ka amay baon. Naa. Pudno mait, saan kanto pa amay ibusan iti rason? Makaumat ti kasta nga aramid mo ramil. No nalakala ang ti agsukat iti asawa, sukatan ka talaga. Ah, saan kumamot akasta ah, bakit? Kasano kot sumadsadot ka mait? Di mo amo ti kunada nga isupay. Umayak man makikapi tatang. Ah, ay agkape ka lang anak ko. Adamat na pudot adanom iti termos. Agyaman ak tatang. Adan samot ti parekot mo. Maasarak nga rod iti asawak tatang. Ay nawaw. Anya ti pakaasaram anak ko. Wen tatunggal ada ti maipaaramid kang kuana kat ibaga na nga adalakad na. Ada siguro mo ti plano na ah. Likliklikan na kit di ati trabaho. Ah, ay pagkunaamat. Madlaw mo tatang. No awan ti maipaaramid kang kuana, adala ang ijebalay ng agil ilad. Ngam no maibaon, hapaw, busy ka numal. Ni bakit mo nga'y ramay lanakaw? Awan ni Marifed ito'y balay nanang. Ada tinapanan na. Ada ka diti bagayo? Awan mo't kit day. Kaya't kayo laang asarungkaran. Awan trabahom ita aya. Sa anak pa nag-apply nanang. Ay nawaw, pangalalaan nyo nga'y iti igat-gatang nyo iti kanon nyo. Kwarta ni bakit ko nanang. Anya, Agbirbiro ka pa lang iti pagtrabaho nanang. no adamo ngamin maibaga a pagtrabahwam ka di mo mo't kayat. Eh siyempre ah, masapul apilyin tayo mo ti trabaho akap-kap na kan tayo nanang. Ngam kasano a makatulong ka kun bakit mo no kastalaang. Bumawi aktaw. Ay, awan lat amok dita. Ay naanak kao, itapay laang, agbalbaliw kan, aggagat ka. Di mo urayan a mauma ti asawam kun ka. Tarimaan naman tinaperdi atawa lakay. Ay nawaw, dagasunnak ni Paris ko inton madamdama, bakit? Anya, At dati applyan mi at trabaho. mabalin mo't at tarimaan pa'y sakbay nga agrubwat kayo. Agsagana ak nga rudan, bakit? Ay nawaw, anya nga ruti kayat mo? Siyak pa'y laang timangilan sa itiday taatawa. Tarimaanak to. Kaanon tungay? No awanan ti aramidak ah. Awan pa'y mo't aramidom. Lansaan pa'y kiday. Mabit lang mo't day takot. Saan ka mo't amaurasan? Agsagana ak nga rudan. Awan pa'y mo't ti kumparem. Mabit lang, taala aktilan sa akin martilyo. Kumusta tinaperdi atawa yung mare? Natarimaanan maray.
impatarimaan mo kan lakay mo? Saan, Mare? Syakti ng tarimaan? Anya, apay nga eh. Una ata, idiimbagak amapan ko alaan ti martilyo. Nagpukaw matan nila kay ko. Ay, aging gagayam ita katlikliklikan na ti trabaho, maray. Wun, Mare, no amuna nga dati maipaaramid kang kuana, kanayon kanumot abisi, makauma. Awan magtrabaho na ita. Day tangarod ti di na panunutan, Mare. Ay, narigat ti kasta, maray. Isu akanayon kami nga agapa, takas jeti ugali na. Awan lang nga rudin trabaho na. Saan pa'y atumulong? Ay, no siyak ti mauma. Panawak day di atao, Mare. Sa dino ti papanam bakit? Adda training mi ita. Ano? Training para itian niya. Agabruda kon. Anya? Agabruda kon kunak. Panawan nakarod ngagmay-may sa diton? Kapilitan ah. Saan mo't amabalin asumurot ka kanyak? Kasano nga rodan? Makamukamutan ay ti bagem. Aramidem dagiti rumbeng ama aramid dito'y balay. Anya? Aramidak daytoy para iti arapaap ko. Tano sa anak nga agsakripisyo, awan lat amok. Awan ti mapasamak iti biyagta. Kantap no masursurum mamet ti tumakdan iti bukod mo asaka? Anya? Kaano ti flight mo, Marife anak ko? Inton umay alawasan tatang. Danda di mo't gaya man. Kung naklakid din ako kung namlaang agabroad ka. Ay na tatang, masapul nga aramidak daytoy tapno maiyadayuak iti sakit ti ulok. Wan ba't di anak ko? Tapno masursuro mo't laang nila kay mo tagunay. Wan tatang, barang agbalbaliw no awanak a makitkita na. Wan ba't di? Narigat mo't no si kalaakanayon tinamnamaan na nga agunay para ken kuana. Agabrod mo gaya man ni bakit mo. Wana nang, flight na no Martes. Kasanukan no agabrod ni bakit mo. Diya ka muna nang. Nairuwamak nga daa kanayon ni Marife iti abay ko. Kat ita ang nagdesisyon nga agabrod. Awanan ti daduma anam na maam no di ti bagim laang. Diya ka mo no mabailak ti kastoy nanang. Agbalbaliw ka nga minun, anak ko. No kabailam nga aramidam kiti. Saan aday taagras rason laang ti paglaingam. O nanang. Agbalbaliw ka, tasan ka matan nga ubing. Lakay kan, Ramil. Lakay kan. Daita, ti panunutom. Busy kayo ka di, tatang? Saan ba't? Apay ka di. Agpatulong ako makada kayo. Anya ti maitulong ko ken ka. Nabarado nga min ti lababo mi, tatang. Ne, apay nga eh. Masapol ang matarimaan. Kadyak amo no anya ti kutsi kijay, tatang. Kasaritak ni kanakan erol. Sa iso ti mapan ijay ayan nyo. Napigpig sa dayjay. Kun kumpleto ti tolls na. Alaman nga ro, tatang. Agyaman ak launay Awan anyaman na anak ko. Urayim laagan sa ibagak amapan ijay balayo. Kumusta ka matan dita lakay? Nasayat la tamot, bakit? Anya ti aramidem dita. Madamang agdaldalo sa kitipan nyo, bakit? Ay kat very good, ano kasta? O tawan ka mat na namlamaag ng agdalos. Kabailam mo't lagayam nga aramiden kat. Kabailak mat ngamin, bakit? Kabailam, ngam ti sadot mula ang ngamin tinang nang runa, idi addaak pa dita Pilipinas. Iso asaan ka maibaon. Pasensyakan, bakit? Sa bali mat nita. Nagbalbaliw ak mat. Sapay la kumata, tuloy-tuloy mo't tanday ta pa nagbalbaliw mo. Ayun gayam, flight ko inton Martes. Sa dino ti papanam, bakit? Sa dino kumapay ngay, agbakasyonak mo't Daw ka, amare. Wen ata sa anak mo't amain initan ijay abroad, Mare. Manungal daw ti bakasyon mo nga eh.
Dua alawas laang. Husto tapno makadwam mo ti asawam. Ay na, dakil tinagbaliwan ni Ramil, sipod nag-abroad ka, mare. Ata awan akon anam namaan na maray. Amom ka de, kanayon makitak ngagsagsagad iti paraangan nyo. Saan laang aday ta? Amo na mutin ti agsakdo iti danong nga inuman na. Naibaga na nga rod kanyak maray. No amukla ang ama ka amiris no awanak. Idi kumapay ang nagabrudak. Tinapatagkat na kaamirisan ita, mare. Saanan masapol nga ibagam ti aramidan na. Naibus magaya man ti mainom adanom. Mudtoy ti water jug bakit? Ha? Ay no, mudtoy ti water jug kunak tagsakdoa. Ah, Kaslasaan ka mamati ti pagbaking na. saan makide? Sa anak laang anairwam asika ti agsaksak do. Idi sa anak ngamin anag-abroad kat masapol nga ibagbagak ti aramidem. Numaminsan kat di mo pa'y maaramid ta nagado ti rason mo. Iti lang dayjay bakit? Sa balitan ta nagbalbaliwakon. Nukasta nga rod, saan kun nga i-renew ti kontratak lakay? Ag negosyo talaangan tapno saan ta mayadayo iti tunggal maysa. Pudno, bakit? Panagkunam kadikat agang angawak. Wano, kayat mo nga agsubliak iji abroad. Saan bakit? Siyempre, maragsa ka na ngamin, saan kan nga umadayo? Ay, nawaw! Di ka agsadot-sadot. Agagat kan tulungam kit di ni bakit mo. Tapno naragsak, ti panagdanayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hay, awanan may gatang iti makan. Awan pa'y maibayad iti abang. Anong santa pa'y lang kisya? Anya ngay nga rod, katawan mo ti dakila kwartata. Makauma ti kastoy. At danto ka di. Ay nawaw, kaano nga rod? Amangan ko na datam amum amabalin na pagutangan tamanin. Nagado iti online. Ngam amangan no saan ta makabayad. Kasla ididamo nga imutang ta. Dagulit pa'y tinakautangan ta. Wala, hanggang saan mo tingag singsingir ita. At least, nakalibre ta. Kaya't mo asawan? Umutang tamanan? Wala, nadalakid itam amom. Sige, agbiro kak nga rod iti online. Ado dagiti agpapautang iti online ka. Bilyam tay basit lang ti requirements na. Tapno saan ta marigatan nga umutang, bakal. Kumusta mo nga tadaliyo kin kisya ijay syudad? Mano abula na yung awan ti damag ko may papan kadakwada. Wen nga raw, di dapat ag-text when umawag ka data. Bayam, taramidin dati kay kayat da. No apay nga min adida kayat ti agnaad dito'y balay ah. Eh nawaw, dagi jay pa iti kulam. Kay kayat da ijay syudad, tanawayada ang mga ramid iti kay kayat da. Di da ngamin kayat ti mabagbagaan kay. Magastusan da ijay syudad lakay. Magatang amin ijay tawan ti libre. Kun adapay abang da abayadan da. Apay madanagan kalao na ilang. Kas jay nga rod mo iti kayat da. Mala, itimplaan nakman kid di iti kapek. Di mo sarsaritahan ti may papan kadagi jay adwa ta pumudot ti ulok. Ada magatas lakay. Kapi nga rod tiket ko.
Si Kanikisha, husto ak kaday. Siyak nga rod. Pasensya kan ano naladawak iti oras anak tulagan ta. Di magasak pa ngamin iti ayan ti kapsat ko. Okay laang. Mano a minuto laang mati panaguray ko. Ada ka di ay dim dita? Ada. Sakbay nga ited ko ti kwarta nga utangam, ag picture tapay. Ay nawaw. Masapul ka di pa nga agpicture ta. Ada mat ay di. Kasapulan atap no ada ebidensya. Si kakit di mat. Saan ko mat nga itarayan ti utang ko kat? Awan mo't imbagak nga itarayam ti utang mo. Kaya't kulaang ti makasigurado. Okay. Kan adapay gayam ti pirmaam. Ay nawaw. Nagadumatan, madam. Kasta talaga. Saan mo't amabalin nga ited kulaang ti kwarta keng ka. Agpirma ka pa'y. Kalpasan na, agpicture ta, sakbay nga ited ko ti kwarta. Ang mga no ag video ka pa eh. Wan ano kayat mo ti video, may mayat manen. Ada akon layo. Ada yung pautang da kwartakin ka? Ay nawaw. Ada Siyak pa'y ti kunam. Anya nga ro ti ginatang mo si Denta nga eh. Nangi-take out tak iti paboritom asidaan. Aday na. Ay, ada ka din naluto nga inapoy. Sa anak pa yan nakaluto. Nay, apay nga eh. Nag-text akmat kan ka. Kapas basak lang itay. Nakaturugak ngamin. Anya, Tapno di mumut ko na, agluto akon. kasta agawa ang tamabisbisinak matan. Ayun gayam, imay ka diti landlady dito'y itay. Imay agsingsingir manan nga maimbagak nga urayan na ka. Nasaya at mat nga rudno kasta. Saan anagungat? Saan ta imbagak ang makabayad da iti abang ta. Iso amayat ti isem na kabayatan ti panagsarsarita mi. Makiinumak man marilite. Ay, sige maray. Adamo danum dita. Makiinom kalatta. Sa dino tinaggapuam ay amaray. Ay, Asla na bang banog kalaunay. ay nagapuak ijay abagatan maray. Intulod ko ti kamuti nga order ti kasinsin kaw. Isumo lagayam, anabang banog ka. Wun nga road. Ay wun gayam. Nagpasyudadak idi kalman. Kahit Ay, anya kumaita no nagpasyudad ka, maray. naranaak ni Kisha nga anak mo, maray. Ay nawaw, nakitam ni Kisha ije syudad, maray. Wan, ngam saan kun nga inasitgan, tagdardaras mo. Kasta aya. Itikas di alang anak at madlaw ko a problema do, maray. Saan nga mauawag kan kaya? Saan mo't maray? Saan na mo lang a replyan dagiti text ko kang kwana? Mano abulan mo tin asaan ko anakit kita day di ataaw. Di da nga rod kayat ti agawid, maray. Kay kaya da ti agabang ije syudad, ngam ti agawid dito'y balay. Hello? Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko, si Kaki siya. Ay, pasensya kan madam. Busy kami ngamin ita. Kat, kumusta? Kaano abayadan nyo ti utang yung kanyak? Urayan mi lang ti sweldo mi, madam. Kaano nga raw? Ay, ko madam. Intun umay asabado. Sigurado ka ti dayta. Ang mga nuululbudan nakmanan. Ay, pudno ti bagbagak, madam. Adda trabaho mi iti boyfriend ko. Makabayad kami. Sigurado mo laang. Laglagi pa mga ada ti picture mo kanyak. At dapay ti pinirmaam. Uwan, madam. Ag-message sakto kan ka. Sige, madam, Agpakada akong tagtrabaho kami manin. Bye! Awag nga awag mo, tayo nga army. Apay ngamin asinong batam ti awag na. Un tadagulit mat nga rod. Sapay imbagam nga agbayad tano sabado. Un nga rod. Ammo kong taramidan ta. Tapno saan da ta asingirin. Anya taramidan ta. Ibagakin kwa na apim musay kan. Ay nawaw. Apayakas tamot ten Leo. Pamarang laang. Tapno saan nga agsingir. Agidda ka lang, tapitsurin ka. Isunto ti isin ko ken kwa na. Ang mga numadlaw na nga agul-ulbud na. Siyak ti makaam mo. I-edit kun to tiladawan mo. Sakbay nga isin ko tapno di na madlaw. Pag tinulungan ta, bakit? Anya Jensen mo kanyak, Leo? Awanan, madam. Anya ti awanan?
Pimusa yan ni Kisha. Saan man asyak ti ululbudam si ka? Pudno ti bagbagang. Iyawid mi ni ti lugar da. Nupudno ti bagbagam. Apay nga road nga active ti social media account na. Kuha ngamin, madam. Amok ti password na. Amok, agras-rason kalaang. Pudno ti bagbagang, madam. Mingmingan nyo ngamin alaimbag tilatawag ngayon sen ko kada kayo, ah. Saan asyak ti ululbudam? Tano maduktalak ti pudno, da kayon to itinobiam ti maibabain. Anya ti imbaga na nga eh. Agduwa-duwa nga rod kanyak. Anya? Diyan mo, noon niya taramidon tayo ta. Anya nga tano agawid tapay laang iti ayanda na ng kantatang. Saan nakadinga mo, Ijay? Saan pa eh? No kasta nga rod. Agawid tayo ti lugar yo. Tapno marigatan amang sapul kadata. Naibagak mo't lang ngamin kengkuha nang iyawid mi ti bangkay mo iti lugar yo. Ala, rugyan tangarudon ti agimpake, taagawid tapay laang. Delikado ta maggaya mo dito eh. Anya nga ita, nag-aawid kayo mutlang itinobyaw. Dito'y kami nga agnaud tatang. Eh nawa, anya tinaknakan nyo adwa. Awan matkit di tatang. Kila at mata na panunot yun sa agnaib dito'y balay. Kit di yumot kayat igay. Gaputan na amiris mi, asaan kami amarigatan no dito'y ti pagnaudan mi tatang. Oho, sa anak amamati iti bagbagam si ka, Kisha. Anyat kayat yung asawan tatang. Amangan may no dati kalukwan nyo iti syudad. Kit nagawid kayo dito lugar tayaw. Ta dito iti napanunot yung apaglimangan. Na, apay nga amo ni tatang tipon no. Nakarik na nga ta. Makitam day ta, di ka makasungbat itimbakaking ka. Ay saan apod no ti bagbagayo tatang. Awan at raso mi iti uray asino man anya. Anya ti pagsaritaan tananang. Maipapan iti kila at apanagawid yu itinobyaw. Nanang, nasurok ang makalawas min ditoy. Aging ga ita ket agduwa-duwa ni tatang yaw. Di yulatan ikaskaso ni tatang, nanang. Anya kumati amo ni tatang ngay. Amangan mo, nupudno ti atap ni tatang yaw. Ay nawaw, uray da kayo, nanang. Naakaran kayo matan iti sakit ni tatang. Kaya't kula ang ti makasigurado anak ko. Tapno amumimit at aramiden minukwa. Awan parikot mi, nanang. Awan atraso mi. Sigurado ka kaday. Sige, nanang. Paypayapayan nak ni Leo. Amangan no adda na patig nga ibagana. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Nakitak metla ang dalayo kun Kisha maray. Mano abulan ti bakasyon da dito'y balayaw. Di ta balayan ti pagnaudan da marilitay. Ay ha, imanugot da. Wan maray, ngam sa bali ti atapan nila kay ikaw. Apay mag... Atapan na nga amangan no ada ti kalukwan nga inaramid ti dua ije syudad. Iso akla at anagawid da di ta balay. Ay nawaw, awan pa'y matnang ikaw maray. Awan pa'y ita maray. Ngam saan tayo asigurado kadagiti sumarsarnupay nga aldaw. At impos ni Madam Arme, Kisha. Ay nawaw, anyang itimpos na. Kaya't naamaamuan, nupudno api musay kan. So nga impos na tinsin ko aladawan mo kenkwana. Anya, Madanaagan ako, tanagpos mo ti Facebook. At upay hindi nang i-share. Amangan no agdamang idanon kadagiti tatakkel mo. Kan amangan no ag-viral tamatan. anyang iti aramidan ta itang. Diyak mo, oras siya kat madanagan ak matan ti mapaspasamak. Diyak kayat ti ag-viral. Diyak kayat ti maibabain. Anya nga ta numangisen ka iti lamay kenkwana. Pangala ako maitipityo nga isen ko kenkwana ngay. No saan na pa'y lang nga i-delete ti post na. Awanin ag-viral tan talaga. Mabalinti ag saludsod nana. Asino ka nakaw? Siyak ni Armina na. Ada nga min tao asap sa pulak. Nadamag ko adito'y lugar yu ti address na. Asinaw ti sapsapulam. Ada ka di am-amu yung agnagan iti Kisha kan Leo? Ha? Dahito iti ladawan na nana. Kitaan nyo man nung mairupaan nyo?
Anya ti masapul mo, iti dayta a babae. Adda utang na kanyak, nana. Anya? Tijak pa'y kayat, nang isentinobyo na itiladawan na, tapim musay kanukot nga rod. Pimusay. Kat no limabas ni Kisha dito'y balay itay agsapa. No kasta nga rod, pudno ti atap ko, kan pudno ti naibagada kanyak, ululbudan naklaang. Mabalin ka di nga isuruyo kanyak no sa dino ti balayda, nana. Ay, madam, anya nga itar aramidin nyo dito'y balay? Tinaibaga ni Leo anobyom kat pimusay kakano. Ay, madam. Ngam saan magaya mapudno. Ay, pasensya kayo no nagulbod kami, madam. Tijak pa'y kayat kat ilimlemangan na. Da kayo lang harudon ti adda atraso na. Da kayo pa'y ti kasta. Naimbaglangan ata nagpusak iti Facebook. Ay, agbayad kami, madam. Alaman nga rod, bayadan nyo ti utang yaw. Ti kayat ko kat bayadan nyo abuo. Ay, madam, ikan na kami kumamot ay iti makalawas apawayway. Ti kayat ko kat agsasarita tayo iti sangwanan ti kapitan nyo ditoy. Amang ano inton madamdama kat lukwan nakmanan. Kunak tumay, adda kalukwan inaramin jo adwa. Ay, pasensya kayong tatang. Pasensya kayong tata. Imbabay nyo launay ti pamilya tayo. Saan yun ang maulit, tatang? Awanin Katawaan na tayong dagiti tattao. Nalaing kayo nga umutang. Ngam numasingil kayo. Agpamarang kayo apimusay kayo. Awan gamin ti pangalaan mi ti pagbayad mi. Iso ana aramid mi ti kasjay, tata. Pudno tinaibaga ni Leo, tatang. Noawan ti pagbayad yaw. Saan kayo nga umutang? Naturad kayo kanumay nga gabang iti syudad. Tagayam, awan ti gastusin yaw. Bayadan nyo ti utang yaw. Saan ada kami iti inayaw ti babay nyo? Nag-viral ti impos ni Army Arupa ti anak mo, Mari Ilang. Wan nga rod maray. Nuapay nga main taimbagada na tayo ni Kisha. Oray saan mag? Awang kano pagbayad da iti inutang da, kadayjay laang tinapanunot da pamuspusan, tapno saan da masingir maray. Ay, nawaw. Apay ngamin nga umutang da, no di damot lagayam kabailan ti agbayad. Day tangarod maray. Kita tinapasamak. Nag-viral dalak nga raw. Awanan na, isudan tikat katawaan dagiti tattao. Isu akas taunay ti unget ni Rudy kadakwada maray. Uray asin umut amaray. Nakababain nga tatikas jay ngay naramid da. Saan damutin nga ubing. At dadan iti husto nga edad. Agsubli kamin kan Leo ijay syudad, nanang. Ay nawaw, apay nga agsubli kayo pay laang ijay. Wan ata nakababain nga rod, nanang. Naa, Nag-viral ti kalukan mi. Nakababain kadag iti kalugaran tayo. saan kayo na pumanaw? Aggardin kay kididitoy. Anya? No anya timang mangagyaw, ano san yu Tada kayo matinagaramid iti kalukwan. Dumngag ka no adati maibagbaga kang ka. Di mo ipilit ti agnaad ijay syudad. No naggapo iti utang ti kwarta agas gastusam. Nakababain nga rod ti agnaad dito'y, nanang. Apay, kayat yumanon ti agbayral aya. Kayat yaw ti maibabain. Saan nanang? No kasta nga raw, dumngag kayaw no adati maibaga kada kayaw. Saan anatangkan ti ulo yaw? Taamangan no inton sumarunaw kat saan kayo laang nga agbayral. Amangan no maibalod kayo pa yan. Ay, nawaw! No imutang ka, naskan laang nga rudmat abayadam. Iti kasta, awan to ti pakaybabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa
kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, amangan no adam amom wano gayem mo nga kasapulan iti washing machine. Ay nawa, apay mo't bakit? Ilako ko mati washing machine ko, lakay. Washing machine mo? Ilakom ti washing machine usaram? Saan ti washing machine a price ko iti paraffle ni Mare Winona. Ay nawa, nangabak kagaya may raffle, bakit? Lakay, dakkel dagi ang washing machine. Mayat pa iti brand na mailakok iti 10,000 no kwa. So na lang dawan mo't amok apangilakwan, bakit? I-post ko lahat nga ro dun iti Facebook. Barang adda interesado a kalugaran tayo. Uwan, bakit? Ipos mo latan iti Facebook. At damot ta washing machine, ginatang ta. Mabalin pa'y mo't ama usar day ta. Lakay, ilako, tagyay bayad na. Igatang ko iti daduma pa ang masapsapol tayo. Mayat day ta na panunot mo, bakit? Hello, Mari Berlin. Anya ti bagam? Brand new ka diti ilaklakob a washing machine, Mare. Ayun, Mare. Brand new day jay. Manungay ti panangilako, Mare. 10,000 laang. Dakkel day jay. Kun mayat pa iti brand na. Awan bawas ta 10,000, Mare. Awanin, Mare. Nugatangam day jay ijay syudad. Saan lang a 10,000? Nangingina pa'y. Umay kuntuman kitaan, Mare. Di mo ilaklako iti sa bali tatalaga ka sa pulak ti washing machine. Kaano nga umay kaaya, Mare? Inton day off ko, Mare. Sabado ti day off ko. O sige, urayin ka dito'y balay, Mare. Indilit mo matan tipos mo, bakit? Ginatang da ka diti washing machine mo? Saan pa'y? Ngam interesado ka no ni Mari Berlin. Ay nawa, sigurado ka di mo't lang agatangan na? Awan pa'y mat na ibagana no sigurado. Ngam dakkel ti posibilidad na agatangan na. Nang runa pa'y kat awan washing machine da. Barang saan na abaratan Saan mat siguro, lakay? No daddo, makat narigat ngamin no gayim mo ti customer mo. Apay mat ana ibagam ti kasta. Una bakit? Tano daddo makat narigat da kasarsarita. Day talaang nga agpayso. Ngam sapay la kumaata saan akasta ni Mari Berlin. Itapay laang kat agsagana kan, bakit? Anya nga'y kumati isa gana Ti kumarim saan mo nga ammo ti taray ti panunot na? Mapanak iti ayan ni Mari Janice, tatang. Ay dawaw, apay jay. Mapan kuman kita anti washing machine nga ilaklako na. Aday laklako na ya. Adda, nangabak ka no iti raffle, ngam saan da kasapulan ti washing machine, tadamat ten washing machine da. Iso nga ilako na kanyak. At pagbayad mo, no bilang man ta magustuhan. Adda 3,000 ko dito'y tatang. At daya mati 3,000 o washing machine. 10,000 ti panangilaklako na, ngam utangak pay laang ti dadduma Kasapulan tayo mo laang ti washing machine, tapno saan tayo mabanog nga aglaba. Dakkel mo gayam ti washing machine nga ilaklako, Mari Janice. Branded pa ka. Ayun, Amare. Saan kan amarigatan nga aglaba iti ulas no gatangam dayta? Saanan amasapul nga igilgil mo no kwa? Hun nga rod, Mare. Kursunada, ngam awang ka din tawar na, Mare. Mano ti budget mo ay, Amare? Di la mabalin at 3,000 laang, Mare. Ha? Ay, nawaw. Naglakamot una yun ta 3,000, Mare. Di bali ata saan mo mat-aginatang dayta. Price mo laang mo dayta. Anya? Ngamtap na awan ti ibagbagam. Bayadak latan ti 10,000. Isu na laang ata saan ko ang mabayadan ti buo ita. 3,000 laang ti maitid ko. Jay kurang, inutak to abayadan kang ka. No manugot ka Mabalin latamot, Mare.
Basta agbayad ka Wen mare, awan pagdanagam, tatauak akasarsarita. Ayan nga iti 10,000 abayad ti washing machine mo, Janice, bakit? 3,000 pa ang tinted ni Mari Berlin, lakay. Ay no, impautang mo iti kumarem? Wan, lakay. Naimbag ano bayadan na? Ininutin na kano. Ano santang urayan apay ana sa ludsod mo. Buludag kumapay ti kwarta. Ngam saan namot gayam abinayadan iti buo. Pangusaram iti kwarta aya. Igatang ko kuma iti chemical kan abuno. Kurang namin ti kwarta ka nabati bakit? Usaram pa ilaang to'y 3,000 Saan mo pengaw saray? Saan pa'y? Buludag man pay nga rod. Bayadak to numasingir ko ti bayad tinatenta bakit? Wen, okay lang kanya. Ti kwarta, kat kwarta taadwa lakay. Ay nawaw, at dagaya man washing machine yaw, berlain kaanakan. Addan tinura, kabarbaro dayta. Manungay dayta. 10,000 ti panangilakon ni Marie Janice kanyak ante. Ay nangina magayam, ano kasta? Dayta nga rod ante. Nangina launay, kat price na laang mo, daytoy iti raffle. Dayta dayjay. Wen ante. Mayat nga min ti branday ta washing machine kaanakan. Nakitak ti impos ni Winuna. No sa anak nga agbidaw, 15,000 ti presyo day ta washing machine. Wen ngam saan na kumamat nga ingi na unay ta saan mat anang irwar iti dakkal apunan. Numano ti kayat na panang ilakaw, ay katadamot kan kwa na daytan takukwa na mga raw. Wen ngam Ay nakaanakan, at dakarbangan ni Janice nga agdesisyon, numano ti panangila ko na iti day ta washing machine. alawonan ante. Nangabak kayo manan. Nasabat ko ni Berlin di tadala ni tay bakit? Dito'y balay ka di tinagapuan na? Saan mo itlakay? Sa dino ngayon nga ta tinagapuan na. Ang mga no naggapo iti ayan ni Antina Apay ana sa ludsod mo. Wan tate amok imay na binayadan ti utang na rin ka. Saan pa'y nga rod lakay? Singire mo na. Makabulan ng tinapalabas, sipod inutang na dahi a washing machine. Ay, wan nga rod lakay. Bayam, singirik to no awan pa ited na inton agsweldo na. Wan bakit? Ta isupay mo't agastusan ta. Di ka madanagan, ta singirik day jay. Saan mo't amabalin at thank you latan ti ibayad na kanya. Nakasapsapa ka, may anagawid, anak ka. Agresign na kun iti trabahok tatang. Kanya, Maumuma akon. paya mo ka ngay. Nagapa kami iti may sa akatrabahwak. Kat daytoy mabus ko. One-sided launay. Kasta, Wan, kanunungan na ti aramid dayjay nga Isabel. abangan mo't nubasol mo nga ben. Apay abasol ko, kat isumat ti nakabumbuntog nga kukuti. Di kag darasudo sa anak ko. Sakbay nga agresign ka. Agpanunot ka pa iti maminribaw. Ipalagip ko lang ken ka Saan pa'y anabayadan day ta washing machine? Ay basta, agresign na kun tatang. Inutaklat ta ngamin abayadan ta washing machine. At dakin ka day ta. Ipilit mo ba'y tikayat mo? Anya dyan nadamag ko bakit? Nag-resign ka numot gayam ni Berlin. Aya, asino tinakadamagam na kay? Iso tinaybaga ni Tata Orlan kanyak. Ay nawaw, kasano nga rod ang makabayad kanyak no nag-resign mat gaya man iti trabaho na. Mapan ka iti ayan data iso ti kasaritam. Mapanak man ngagpaiso ijay. Wan bakit? Tapno malagip na. Amangan mo't no nalipatan ng adati utang na king ka. Day tanga rod lakay. Kunak tumot king ka. Narigat agpapautang iti may sa agayam. Amangan no inton madamdama kat day tapay ti saan nyo apag kinawatan. Kumusta ngay mare? Imayak ta singirak ti balance mo iti washing machine. Pasensya kan amare, ngam awampay mo maitad ko kang kaita. Ay nawaw, apay ngay mare. Nadamag mo siguro, anay katak iti trabahok mare. Awan indulin mo di taya. Awan mare, anusam ti aguray, wan. Ay nawaw, aginggat ka ano ngay ti panaguray ko mare. Sa anak asiguradaw,
Ngam di ka madanagan, tagsapsapulak magki din iti sabali a pagtrabahwak mare. Asap umaa, takasapulan mi mati kwarta mare. Nakangin-ngina mo ngamin ti panangilakong, kat saan mat adakkel ti puunam. Nagapula ang mat dayjay iti raffle. Napagsaritaan tan ti presyo. Apay akastamat tan ti bagbagam ita mare. Wan ata overpricing ka maray. Gusto laeng mare, nangina ti kas di a washing machine. Nututuusan ay kat nakatipid ka pay kit di iso asaan ko maakas na ti panagsasaong. Anya ngay bakit? Nagbayad ti kayo mo? Saan nga rod lakay? Tijak kaya, kas di mo ti panagsasaong na kanya. Anya timbaga na kang kaya? Nangina ka no ti panangilakok, kat price ko laeng dayjay iti raffle. Ay nawo, api akastamot ti bagbagana. Day tangarod lakay, maasarak iti dayjay a babae. Nay, kita ama. Ang mga nuday ti pagrugyan ti sanyo pag kinawatan nga gayam. Ay makaamod itan lakay. Basta siya, awan dakas nga aramida kan kwa na. Sing-singir klaang ti para kanya. 5 bulan ang tinapalabas, bakit? Awan ka di pa ti plano ti gayam mong agbayad? Yakam mo lakay. Ay nawaw. I-message mo Ura i-message ko no saan matlaang ag-reply. Awan latam mo. Tiwod maggamit ta kumarem. Jakla impagaro pa kasto'y ti aramidan na kanya. Nagtalakakan kwa na. Ngumita, parigatan na kiden ngagsinger. Dahil tangarod kat bakit? Kumarem pa'y ngarod. Ay, awanan. Amangan no aga pa kami matan no kastatar aramidan na. At damat ang trabaho na. Ngam no apay adi na mapanunot ti agbayad. Anya ti gagarayaw ang tinora. Kunakman no nabayadan ng data washing machine. Nabayadan ka day no saan pay. Ay, kwa, ante. Ay nakanakan. Adda nga min nangag ko aparigatum kanumo ni Janice ngagsinger. Kinapudno na, saan ko pa'y anabayadan day ta washing machine ante. Apay nabayagan nga inalam day ta. No pampanunuta ngamin, katkasla nangina launay ti panangila ko ni Mari Janice kanyak ante. No anya tinagsaritaan nyo ididamaw, ay kat iso at ibayadam. Nangina nga raw, kat price na laang day ta iti may sa raffle. Ay nawaw, agbayad ka kideng. Saan nga umdas arason day ta, tapno madadaal ti relasyon nyo nga aggayaw. Kumusta ngay Maray? Ne, nagpasintro ka magaya Mari Janice. Wan, itay pa'y akit kitaan ka. Italaan ka di nakita na. Wan, Maray, makapagigtot ka mo't. At damat siguron kwartam ditaan niya, Mare. Mabalinan, tagsinger. Saan kumamot adito'y paradaan ti pagsingiram, Maray? Ni, apay kumaasaan. Ibabain naklaunay mo't. Ay nawaw, ibabain kamot ngay bagbagam dita. Awan matdakas ngayon sawang kukut. Agsing-singirak laang mo't. Awan pa'y kwartak ita. Agbayad ka? Wano kayat mo nga idanon ko itibos mo, ti aramid mo. Ne, saan kumamot akasta Wano tibos mo latan ti kasarita, ta itid na kanyak ti sweldong. Day tati di mo aramidon. Saan asyak ti ibabain mo ijay? No di mo kayat ti may babain, agbayad ka. Bayadam numano ti nagsaritaan ta. Saan akasta anagado ti rason mo? Amang ano adat ti kwartayo di tatatang. Apay ti kwarta anak ka. Ananwan ti kwarta. Nayunan nyo man ti kwartak tapno mabayadak matan ti utang ko ken Mari Janice. Manuti kurang aya. 3,500 pa'y tatang. 500 lang ti kwartak ditaw ya anak ka. Utangak pa'y ta 500 tatang. Bayadak to no agsweldo ak. No iti pa'y kumangamin abinayadam dayta dinalpas ko man. Day tangaro ti bidot ko tatang. Masapol ang makabayad akong. Tapno sa anak akulitin day a Janice. Nalpas ka di ti aramiden nyo, Antinora. Nalpasan na. Anya ti bagam kanya kaya. Amangan kunak no adda kwartayo di tante. Ay nawaw, pangalaak ngay kumaiti kwartak kat awan matrabaho. Kasapulak ngamin ti kwarta ita ante.
Pangusaram aya iti kwarta. Bayadak ti utang ko kan Janice, ante. No kasta, saan ka pa'y gayam ang nakabayad? Saan pa'y ngarod, ante? Sapay 1,000 laang ti kwartak dito. Ti pensyon nyo ngay, ante. Intun bigat pa'y amaalak day chay. No awan pa'y ti pangusaran nyo, ipautang yu pa'y kanyak, ante. Bayadak tumutlaan. Agbayad akon, Maray. Amangan mo't no. Ay na, di ka madanagan, ta kumpleto da ito'y, Maray. Ay, naimbag man ta na panunot mo ti agbayad, Maray. Wan atap no awan ti maibagam kanyak. Danda ni gumura akin kan. Pasensya kan, Maray. Angam tinapatag, kat saan anatawanan ti utang mo kanya. Dandanikit din, Maray. Agyaman naklaunay ata nasaya at latatipan nakisaritam kanyak. Awato mon ti bayad ko, Maray. Ay na, agyaman ako na'y Maray. Agyaman nakmut, Maray. Jakon kayat ti umutang keng ka. Oray siyak mo't jakon kaya tiyag pautang kan ka. Kunaklakit din no day tanga utang ti pakapirjan ti nasaya at arelasyon tanga agkumare. Pagadalan taaddo, Maray. Pagadalan mo't taintun sumaruno, di ka agbalin atiwad. Ay, nawaw! Bayadam ti utang mo. Iti kasta, agtalinaad ti ayat, panagtalag kan respeto iti nagbaatan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.